aho ni muri Kajiadoga si ukuvuga ngo twagiye hanze ya Kenya cyangwa kure ariko nyine ni imihanda mibi ni mu bihuru ku buryo imodoka twagiye n'imodoka zibiri ibaze ko zose zatobotse amapine kubera imihanda mibi hari aho twageze bikaba ngombwa ko badutemera ibiti ngo tubone aho duca ahandi ntanzira kubera ico gihe cyari igihe cya ukame cyane aho hanyuma uwa kabiri iwe yarasanzwe ari umuyumbe ari umukristo turavugana arambwira ngo araje ngira ngo niba hari kuwa mbere niba hari kuwa kabiri sinibuka umunsi arambwira ngo yameshe ngo ngarinze ngo amahuzu ngo niyumbe warahitaza so n'uyu munsi imyaka ibaye ine ntaruma ayo mahuzu ntaruma ndacategereje bagakomeza mu mico yabo ariko idahabanye na Bibiliya ihabanye na Bibiliya bakayireka yego kugeza uyu munsi tuvugana muri abo tumaze gukora nabo tumaze kwigisha bamaze nta n'umwe ufite abagore babiri ariko ubafite uwo dusanze bafite ntitumubwira kubirukana ariko ntago tumwigisha cyangwa tumwereka ko Bibiliya itamwemerera kuba umuyobozi kuba umushumba kuko niko Bibiliya ivuga muri Timoteyo no muri Tito twasanze ngo nyinshi abana batoya nyine bafite abandi bana harimo uwo twasanze yarayashatswe akageni kakana Sobaure misisi Yesu misisi Enkai ndabasuhuje cyane inshuti zacu mudukurikira umunsi ku munsi kuri Baho TV aho muherereye hose impande n'impande abari muri Afurika abari hanze yayo ndabasuhuje cyane bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kandi mbashimira ko mudahwema kutwereka urukundo Imana yo mu ijuru ibaha umugisha uyu munsi nazanye n'umuntu tudasanzwe dukorana abenshi mwaramuntumye ndagira ngo mwatangiye no gukeka uwo ari we so muhaye ikaze cyane ndamwakiriye rero mwamubonye namuha ikaze akabasuhuza akanabibwira sukunti banziba murakoze cyane nanjye ndabaramukije ku giti cyanje abakunzi ba Baho TV mwebwe mudushigikira buri munsi n'uwundi mwanya mwiza tubonye wo kubana hamwe ngo tubaganirize tubabwire byinshi amakuru menshi kandi twizera ko tuza kubana kandi bikagenda neza iki kiganiro ni inkuru ndende kandi iteye amatsiko rero tuzakibaha mu byiciro numara kureba iki gice cya mbere ntuzacikwe n'icya kabiri urakoze cyane so naguhaye ikaze wisange watangira utuganirira uyu munsi umwanya munini n'uwawe uratuganirira byimbitse ibi bintu dukora tubisangiza abantu izi missions zo mu bamasayi dusangiza abantu uburyo tubikora ico tugamije uburyo tubikoramo ni nk'ivyo murakoze cyane reka mbashimire nyine kuba ku rukundo batweretse ubwo wakoraga video babwira ko wagarutse nyine twagize ngo nuko ariko abantu benshi baritabye niko navuga turabashimiye cyane bidutera imbaraga ndetse no komeza kubasangiza ibintu byinshi so by'umwihariko rero kubzo hari umuntu wakwise ngo ni Namayana kubyo Namayana yaramaze iminsi abaganiriza bya missions dukora ngira nibyo tuza gutindaho so ku mazina batanzi nitwa Michael abandi banyita Mike abandi banyita Michel abandi banyita Iranzi ayo yose ni amazina yanje nubwo ari abiri ariko arumvikana ari menshi ndi umugabo wubatse mubakanye n'uyu nguyu so we are blessed
Imana yatugiriye neza, iduha umugisha w'abana babiri n'indi migisha myinshi tutabasha kurondora muri aka kanya. Imana yatugoteshe ndetse nawe udukurikiye uri umugisha muri aka kanya, kubera ko iyo uvuze ukagira abakumva uri umunyamugisha, ufite amahirwe. Iyo uvuga ukagira abakumva, natwe turabumva iyo mutanze ibitekerezo, iyo mubajije ibibazo. Ari nayo mpamvu naje kuri kamera ngo tubaganirire byimbitse, kubera ko twabonye ko mufite ibibazo byinshi mwibaza cyangwa ibintu mukeneye gusobanukirwa kuri ibi dukora. Twatunyuze muri komanteri zanyu, hari n'abandi baciye inbox bakatwandikira ku matelefone, hari n'abaduhamagaye. Zose rero tugiye kubibumbira hamwe, tuje mu idonido muri uyu murimo data yaduhamagariye. So ni umurimo nje ku giti cyanje mazemo imyaka iri kabaka 5. Hanyuma mugenzi wanje hano yanyiyunzeho nje maze umwaka umwe nkorera hano muri Kenya, ariko nari naratangiye gukorera n'ahandi imbere. Naje hano muri Kenya ari Imana ihadutumye, tuvuye ahandi twakoreye nk'i Bugande no mu Rwanda, n'izindi missions zitandukanye twagiye dukora mu Burundi. Nawe uzahagera ni mu Burundi n'ahandi henshi nyine tugenda tugera, ariko atari ukuvuga ngo tugiye kuhicara. So aha muri Kenya navuga ngo nyuma y'i Bugande niho nicaye umwanya munini dukora ubu mission. So nico cyatuzanye muri Kenya, nico cyanzanye ino wacu aza hansanga, abariho dukorera n'ubukwe. Naje ndi umusore ngo asange nangira umugabo. Niwe wantumyeho. So dukomeza gutyo. Bwa mbere rero uvuga ngo ndahagurutse nje muri Kenya, naje mfite umutwaro wa bene wacu wo gukora discipleship, kuko nibyo nigiye. Nize icyo twita School of Ministry, naho dutraining abantu uburyo bwo kwiga Bibiliya no kuyigisha, ariko nanone no kubigisha uburyo bwo gukora ministry, uburyo Bibiliya ibyigisha cyangwa ibiteganya. So maze kurangiza gahunda nari mfite i Bugande, ubwo kwari ukwiga no kwigisha indi myaka runaka. Nasubiye mu Rwanda tugerageza kubikora ntibizakunda, ariko ndavuga ngo reka nze muri Nairobi ahari bene wacu ntangize uwo murimo. So naje nyine gutyo, nta kintu nari mfite usibye amahuzo n'udukoresho twanje. Ubwo rero ndatangira ntumiza abantu, nshaka abantu bene wacu, ndabashaka barananira, barabura. Vuga ngo ubwo hari 2020 nibwo natangiye, nibwo nafunguye, yari itaraza neza. Corona yaje mu kwa 3, je nari natangiye mu kwa 2. Ubwo nari maze gukora establishment, nafashe inzu, yegeranyije n'utundi dukoresho dukenewe. Nashakaga byibura abantu muri bene wacu 4 cyangwa 5 twabana tukiga, kubigisha full time, tubana mu nzu mbese umunsi ku munsi kugeza basoje mu gihe kingana n'amezi 18. So muri Nairobi rero niba ari uko wenda nari nkihagera, nahageze 2019 irangira, niba ari uko nari nkihagera wenda sinari nsobanukiwe sinzi. So nshaka abanyeshuri, ntanga amatangazo mu makanisa atandukanye, nza kubona 2. Umwe araza, yari umuntu nyine yaje adakijijwe, ntiyarakijijwe. Nari mukuye ku muhanda, ari babahungu bakoresha ibino bikoresho bitari iby'ikanisa. So nari mukuye ahantu muri Kaoshi, aransaba, arambwira akeneye kuza, ndamubwira ngwino. Turicara turaganira umwanya muremure. Ariko akambwira ati mfite ibi byambase, mfite itabi, mfite iki. Ndamubwira singiye kubwira ngo bidropinge overnight. We niba wemeye ukaba uzi ko ari bibi, ukaba ugiye kwemerera Yesu Kristo na Mwuka Wera ngo agufashe kubireka.
nubwo uzaba hano ndabizi nturi gukorera amafaranga n'iki yego niba wakoreshaga amasigara 8 ku munsi n'urugero njye nzoza nkugurira 2 ukwezi gutaha nkugurire rimwe kugeza bigushizemo bikakuvamo cyangwa se umwuka wera akakora igitangaza ukabihagarika burundu kuko ashoboye byose ntago ari wowe uziforusa ngo uhagarike nta nubwo byamushobokera ntago byagushobokera ugiye kubikora mu mbaraga zawe kubera ko akenshi twigishije ubutumwa mbere tutarasobanukirwa neza bwo gucira abantu urubanza nyamara kera bararuciriwe so nkango hari abantu bakora ibintu atari uko babikunze ahubwo uko babaye imbata bananiwe kubireka so rero naramwumvise kuko umubiri waramenyereye ibyo bintu cyane nka nikotine yo kugira ngo uyiveho biba bigoye kabisa iyo niba mwisigara ari nyine bisaba igihe nkeretse kugitangaza sorry ku buhanga bw'ibyuma byari bikatitse reka dukomerezeho cyane ndi kuvuga kuri ico mubwira ko ngomba kumufasha saranabyemera turanatanga ndetse baravuga ngo agiye kubireka n'ibizanga zoza ko ngasigara kamwe ku munsi aho hanyuma wa kabiri iwe yarasanzwe ari umuyumbe ari umukristo turavugana arambwira ngo araje ngira ngo niba hari kuwa mbere hari kuwa kabiri niba ku munsi arambwira ngo yameshe ngo ngarinze ngo amahuzu ngo niyume warahitaza so n'uyu munsi imyaka ibaye 4 ntaruma ayo mahuzu ntaruma ndacategereje ni nkaho atazuma so hanyuma haza kuza undi uvuye na Kivale ni nawe nawe ni umuhungu umusore umeze neza cyane ndetse mwaranamubonye mwakoranye ikiganiro Pastor Kayita yaje ari agahungu gatoya cyane icyo gihe niwe twabanye uwo nguwo nababwiye nari nakwiye ku muhanda we yamaze nk'iminsi 3 yamaze yinga si 3 yamaze yinga ngo buce mu gitondo gusa yama ngo tuzuke sinzi tumaze kurya ibya mu gitondo kunywa icyayi n'iki turamubura sinzi ukuntu yasohotse ahita agenda atavuze ntiwamenya ngo ni iki cyangwa ngo agere yarahamagara asaba imbabazi aravuga ngo yabonye ngo byamunaniye ngo ariko nyine ngo arashimira ibintu nk'ibyo nk'ibyinshi mbona nyine ari ya guilt yari agifite kwa ko mu mutima umucira urubanza ukuntu ariko twari twagerageje kumwiyegereza uko dushoboye ariko na nyuma yaje kuvaho umuntu w'umugabo neje undi yakoze ubukwe nkurikirana amakuru yiwe cyane ndanamusuhuje ahari Imana ikomeze imugire neza kandi muhumugisha hanyuma rero ishuri turarikoze ubwo nahise nigira mu banyagihugu muri uwo mwaka Banyakenya covid hitiza tubanza kwigira mu nzu na Kayita nyine wa 2 gusa umugani w'abahungu ngo wa 2 bigeze mu kwezi k'umunani kwa 2020 nibwo covid yari isa nk'igiye hasi hano muri Kenya bongera gufungura amakanisa so bafunguye amakanisa rero ku ikanisa dusengeramo ni Calvary Chapel hano Ngatarongayi baduha umwanya batwemerera support baduha ahantu ho kwigira n'ibindi bikoresho nkenerwa byose twakenera cyo gihe duhita tugira abanyeshuri nahise ntangira n'abanyeshuri 12 b'Abanyakenya ubwo harimo Abanyakenya 11 na Kayita so turiga phase ya mbere baragraduatinga no kuvuga ngo dufite curriculum tugenda dukora zitandukanye so kuvuga ngo twariza abo 12 baragraduatinga kuri phase ya mbere dukomezanya na 7 batanu baradropinga harimo bamwe b'abanyeshuri bagiye muri kaminuza abandi bari abazungu bisubirira iwabo hanyuma dukomezanya nabo 7 bariga baragraduatinga duhita tukiri kwigisha abo ngabo abo 7 nasanze nyine ku rusengero aho nagiye bagira ama missions mu Amasayi so batangira kuza bantwara ndibuka hari n'umunsi twagiye icyo gihe twari turi gutegura ubukwe ndagira ngo 2021 nawe jewe nawe sawa tubitegurira kuri Zoom ndagira kuko gahunda so ubwo kugera mu Bamasayi umunsi wa mbere nje yo nyine nabonye
hakenewe imbaraga nyinshi. Umunsi wa mbere twagiye ahantu basanzwe bakorera, urusengero rwari rusanzwe rufite centers, amashuri ya pirimeri. Ubukurikiyeho nibwo twagiye na timu nini cyane. Ndibuka twasohotse mu nzu saa 12 za mu gitondo, twongeye kwinjira mu nzu saa 6 zibura iminota mikeya, saa nijoro. Kandi aho ni muri Kajiadoga, si ukuvuga ngo twagiye hanze ya Kenya cyangwa kure, ariko nyine ni imihanda mibi, ni mu bihuru, ku buryo imodoka twagiye n'imodoka zibiri, ibaze ko zose zatobotse amapine kubera imihanda mibi. Hari aho twageze bikaba ngombwa ko badutemera ibiti ngo tubone aho duca. Ahandi ntanzira kubera ico gihe cyari igihe cya ukame cyane, harya bavyita gute? Ukame mu Kinyamurenge cyangwa mu Kinyarwanda. Niba mu Kinyarwanda babyita iki, ariko birenze iki, ni hahandi ni ca gihe amatungo yari ari gupfa cyane. Twarayibonaga no ku makuru batwereka inka zaguye ku musozi. Nwango ico gihe n'imigezi yari yarumye. Hari aho byabaga ngombwa ko ducisha imodoka ahantu mu mugezi wumye, ari nka ryo barabara, rimwe zikaba staka mu micanga. Tugera aho hantu, tuhagere twasanga nyine abamasayi va kuri bano tubona ino mu mujyi, typical Masais bindani, batazi n'aya mahuzu twambara yandi ibyo ntibayazi. Abantu batazi na telefone, ufotora umuntu na telefone akayireba nk'ikindi kintu atazi kwibona, gaseka gatembagara. Twari twajanye imigati, ugaha umwana umugati mbere yuko urya kanza ko yitegereza akawuhindura. Ntabyo bazi, nta mbese bari kure. Sinzi ukuntu nahavuga. Tugerayo tuvuga ubutumwa, twahamaze amasaha atarenza 3 kubera ko twagombaga kugaruka nyine muri iyo, urabona nta hantu kure. Ni kure, imihanda mibi. Twebwe kuva ico gihe ntitwongera gusubirayo kugeza ejo bundi ubushize. Aho mwari mwagiye ubwa mbere. Kugeza ejo bundi nibwo twasubiyeyo, dusanga imbuto twateye muri ayo masaha atageze kuri 3 zarakuze. Kuko ico gihe twasanze ikanisa n'abantu bari bareshize hamwe bakora nk'akantu nyine, actually ni umubishop utuye hano hafi, hano hino hegereza Kiseriyani, yagiye mu ivugabutumwa ngo ashike nyine asa nk'utangije umurimo. Uwo bishop rero numwe mu bamasaye twangaje ngo baze kwiga mu ishuri ryacu rya Bibiliya. Saratubwiye hari ahantu ushaka kubajana, yatangije umurimo tujayo. Karaga nanje mu ikanisa basengeraga munsi y'igiti, no kuvuga ngo twazamutse agasozi ngo tugere hejuru, bashira amabuye hasi turicara. Iryo ni ryo kanisa, munsi y'igiti muri iryo zuba. Ubwo turasenze, turabwirije, turaririmbye, turataha. Ejo bundi nta n'amezi angaha ashize, haza groupe y'abamasayi, bahamagara pasiteri wacu na muka pasiteri, barababwira ngo dufite ikintu dushaka kubagezaho. Nyuma ya wa munsi mudutemberera, cagiye muri 2021 mu kwa mbere. Ndavyibuka neza, hari mu kwa mbere. Ati twaravuze ngo tugiye gukusanya amafaranga muri twe. Ugurishije ihene yatanga 1000 byibura. Uziko bonyine n'icaro kitarimo abantu barenze 1000, sinzi ko banagera, bazanye 500 z'amanyakenya bakolektinze bonyine muri ubukene bwabo muki. Ko turavuga abantu ngo barya rimwe ku munsi, batagira amazi, bagenda amasaha 6 kugira ngo bavoma amazi, bohinga gute ahantu hameze gutyo. Ngo babeshejweho n'amatungo yabo n'amaraso. Rimwe na rimwe nigo bamwe ba traveling kuja kuzana ifu ino mu miji, ino mu miji. Ubwo icyo bita umujyi twebwe n'icaro hano kimwe kibi, na Seriyani niyo center, urahazi. Baraza bavuga twakusanyije aya mafaranga, kandi tumaze kuba mwasize turaga kanisa kamwe, twafunguye ayandi 3. Ubwo yari amakanisa. Muradufasha gute? Mudufashe kumanaginga aya mafaranga, turebe ko twakora
nyine insengero ziciriritse z'amabati. Ibyo bintu nyine twumva biraducalenjinze, twumva bitwongeye imbaraga, tubona nyine hari ikintu Imana iri gukora. Ubu tuvugana amakanisa 3 amaze kuzura, twaranayasuye. Twarayasuye ejo bundi cyagiye tujayo, twasanze twagiye tubashiriye intebe n'ibindi n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Bavuye munsi y'igiti no ku mabuye. Noneho gati bakirinda rimwe na 3. Na 3. Atatu ane, irindi niryo ritarubaka, 3 arubatse, irindi riracari munsi y'igiti rimwe rishasha. So ubwo nari mvuze ukuntu nagiye, ukuntu twatangiye mu bamasayi, nuko gusa simbutse nkabereka rezilita zumwe izifatika zumwe mu munsi umwe twagiye. So ubwo ntangiye kujayo nyine numva ndabikunze, numva bimbereye mutwaro niko navuga wo kwigisha abamasayi. Aho twagiye ni kure cyane, hari abamasayi bahino bo bamaze kugira amakanisa menshi atandukanye, ama denominations zitandukanye, ababishop bino bavino ino mu mujyi nyine bakagenda bagaplantinga amakanisa, ariko tibabikurikirana nyine nuko bagaterezayo gusa. Abo naba b'amasayi cyangwa bahanga? Hari hema b'amasayi bibere no mu mujyi, hari n'abandi basanzwe nyine ba mu yandi moko. Ariko nyine ntibaza bagera muri ibyo byaro by'indani bigira hano ku muhanda hafi. So hano hafi rero natwe biratworohera kuhagera. So tubona hakenewe ko bigishwa, bahugurwa kugira ngo bakore ibyo bazi, turi kubakura mu murimo barimo, cyangwa ngo tubahindurire amazina, cyangwa tidushaka kubaka ubwami bwaciriye. Ubwami dukorera n'ubw'Imana. Ubwami dukorera n'ubw'Imana, amasengero yose n'ay'Imana. Nta kanisa rizaja mu ijuru ngo kubera ko ryitwa runaka. Tawe. So nico tureba, turavuga ngo reka dukore empowerment, twongerera ubushobozi aba bari mu murimo. Hanyuma naho umurimo utari tuwutangize. Ngo niyo ntego nyamukuru. Abapasiteri n'ababishopu bariyo mu bamasayi haba harimo abatarize Bibiliya? Hafi ya bose, ahubwo harimo na bamwe batazi gusoma. Bakayobora gute? Ubwo nyine ni ikibazo gikomeye. Kuba tumaze igihe duplaninga gukuza nayo icyitwa adult literature, ariko niko bayita, cyangwa se kwigisha abakuze uburyo bwo gusoma no kwandika. Ariko hari n'ubundi buryo iterambere na tekinoloji byaje. Hari audio bibles ziri mu kimasayi, nazo tubasha kuzibagezaho byibura kumva, kuko ubundi utabasha gusoma ategere yumva. Kuko hariya bafite ingeso, niba ari ingeso cyangwa niba ari uburyo bwo kwigisha, yumva radiyo izundi yigishije akabifata mu mutwe akaja kwigisha abandi. So uvuga ngo iyo mission harimo kongerera ubushobozi. Apana ubushobozi bw'amafaranga n'iki, nubwo nabyo bandi tubyanze, ariko mu bushobozi dufite no kubongerera igikenewe kurusha ibindi n'ubumenyi bwo kwiga Bibiliya no kumenya kuyisobanukirwa mbere yo kuyisobanurira undi. Hanyuma no gutangiza umurimo aho utari. Kuko ntago bikwiriye gusanga ikanisa riri hano wamushira irindi ku ruhande. Ni nko gupigana. Ni nko gupingana, usange ni nabyo bimaze amakanisa yacu hano, ugasanga agace katarenze ingo 200 irimo amakanisa 9. Buri kanisa n'ingo nka zingahe? So twebwe iyo mission yacu si ukugira amakanisa menshi ngo uzicarwe ngo na plantiza amakanisa 400. Aho ikanisa riri batwemereye turabafasha, tukabahugura, tukabigisha, hanyuma bagakomeza aho ritari tukaritangiza. So nico kitubesheje mu bamasayi. Nico si no mu bamasayi gusa, na Samburu tujayo, harabigiye hano turi mu Ngataronga ku ikanisa ryacu basubiyeyo iwabo iyo mu Masamburu.
umwe amaze mu myaka ingahe amaze guplantinga makanisa arenga 150 mu byaro bitandukanye. Harya Samburu biri mu kahe gace hano muri Kenya? Samburu ni mu majyaruguru ya Kenya. Iyo ugeze utaragera Nakuru, iyo ugeze ahantu hitwa Gilgil uhita uzamuka uca za Nyahururu uzamuka ukomeza. So amaze guplanninga, amaze gutangiza gufungura ayo makanisa muri Samburu na Turkana. Ubu ngubu Pokot niyo target. So urumva abo bantu bose ayo makanisa yose uyahaye abantu batazi ico kuyakoresha, batazi ico gukora, uburoshya abantu n'ubundi cyane. Ngusubize inyuma gato, aba Basamburu n'Abaturukana bajya kumera nk'Abamasayi. Abasamburu nibo bajya kumera nk'Abamasayi. Abapokoti n'Abaturukana nabo baja kumera kimwe, ariko nk'Abasamburu n'Amasayi baravugana bakumvikana. Ururimi rwabo ruregeranya, ni nk'Ikinyamurenge n'Ikinyarwanda cyangwa Ikirundi n'Ikinyarwanda n'Ikinyamurenge. Ubundi bita n'aba brothers, nuko bamwe batuye mu majyepfo abandi bagatura mu majyaruguru y'igihugu. Imyambarire nije gutandukana, n'imigirire imwe n'imwe, ariko imico ija gusa cyane. Hanyuma Abaturukana bagatandukana bukeya mu myambarire n'imico. Abapokoti nabo bari ukwabo, ni n'abantu bagira amahane cyane. Hano muri Kenya ari duheruka kujayo, nubwo duheruka ni last year. Yes, last year. Twagiyeyo mu bihe by'intambara, amasasu yahavugiye barasana nijoro. Iyo ni nta mufango uri kumwe, uri muri mu kanisa cyangwa muri kuzunguruka mu cyane, bari kuzunguruka nyine muvuga ubutumwa, ugahura n'utwana dufite imbunda. Abo n'Abaturukana abo Abasamburu n'Abaturukana n'Abapokoti iyo bahorana imbunda. Baba barwana n'amoko atatu. Bagira intambara zo kwibana inka. Nabo n'aborozi nk'Abamasayi. N'aborozi cyane kurusha n'Abamasayi ibindi. Nuvuga ngo bahora mu ntambara zo kwibana inka, n'ukurasana n'ukwicana. Ni ba bantu tujya tubona bamwe baba bogoshe uruhande rumwe ukuntu. Aba ni Abapokoti bambara amashara. Ibintu nk'ibyo. Hari abandi tujya tubona barya inyama mbisi. Ni bene aba ni Abanya South Africa. Ariko nabo Abaturukana bajya n'imisatsi yabo uburyo utuntu tumeze nk'utudrede. Dukaraza ukuntu. Nabo barabigira nka biriya. So ku bibazo mwibaza rero, ntabwo turi mu Bamasayi mu kuzana icengeza amatwara. Hari abantu twabonye babaza ngo ese ngimico ngwiki niyo mpamvu tudashaka kwicara yo cyangwa ngo tuhatangize ibikorwa twitirirwa. Tubafasha gutangira ibikorwa byabo, akaba ari byo bavyikora, akaba bavyikomereza. Bagakomeza mu mico yabo, ariko idahabanye na Bibiliya. Ihabanye na Bibiliya bakayireka. Kugeza uyu munsi tuvugana, muri abo tumaze gukora nabo, tumaze kwigisha, bamaze nta n'umwe ufite abagore babiri. Ariko ubafite uwo dusanze bafite ntitumubwira kubirukana. Ariko ntago tumwigisha cyangwa tumwereka ko Bibiliya itamwemerera kuba umuyobozi, kuba umushumba, kuko niko Bibiliya ivuga muri Timoteyo no muri Tito. Hose haravuga ngo umwepiskopi cyangwa ushaka kuyobora abandi, guhagarira abandi, agomba kuba umugabo w'umugore umwe. Niko ihavuga mu bitabo bibiri bitandukanye. Ivuga ku mupasiteri n'umudiyakoni. Bagomba kuba abagabo bafite umugore umwe. Si abagabo babiri bafite umugore umwe, no sorry. Umugabo umwe ufite umugore umwe. Nuvuga ngo yaba umudiyakoni agomba kuba umugabo w'umugore umwe, yaba umupasiteri agomba kuba umugabo w'umugore umwe. So iyo tugeze rero mu Bamasayi, tubigisha nyine imico ya Bibiliya. Hari n'imico yabo. Ubundi umuco niwo uranga abantu, niwo utandukanya abantu n'abandi. Ubwiye umuntu ngo areke umuco wiwe, ubugiye ushaka ngo areke kuba uwo ari we. Tugiye kuba Babuloni, niyo ari systeme y'i Babuloni, ku buryo bakuragaho n'abantu amazina yabo bakahita yabo ngo babibagize iwabo. So ntabwo tujayo ngo tubahindure kuba nkatwe. Nta nubwo tujayo ngo tubabwire gukora ibintu nk'uko tubikora.
ahubwo tujayo kubereka ico Bibiliya ivuga. yego Abakijijwe bagakizwa ariko bakaguma mu mico yabo idatandukanye n'ijambo ry'Imana, itandukanye n'ijambo tubabwira ko bayireka nk'uko natwe tuyireka. yego Nk'urugero hari abo numvise ngo kera ngo kubyara amahasha, kubyara impanga bahitaga babica, bicaga umwe hagasigara umwe. Hari na kesi nyinshi cyane zabaye zinakera cyane. Muka pasiteri wacu niwe mwumvise ngira ngo ushari no kubivuga, umugore wabyaye amahasha agerageza no guhisha umwana umwe nyine ngo batamwica, bahishe nyine ko yabyaye impanga. Sinzi ukuntu amakuru yagiye arabimenya ngo buce, sinzi ukuntu byagenze kuko niba yararangaye asanga yagiye kumutabara kera bamwihotoye. Yes, ni ibintu nk'ibyo rero. Mission yacu rero ni ukubongerera ubushobozi mu myumvire no mu bumenyi, hanyuma no mu bifatika bishobotse tukabikora, hanyuma ibo bagakomeza imirimo yabo. Ntabwo turi hariya ngo twubakeyo ubwami, twubakeyo amatitire ngo bishop n'iki n'iki. Kubera ko twizera ko, kuko biragoye kuvuga ngo nicare ahano ndi ngo ntegeke nyobora urusengero ruri muri Masayine, ahantu ntanagera ntanazi, wenda ndahagera, wenda narahageze turatangira, ariko sinzi mutari kumwe, turi kumwe, sinzi ubuzima barimo, sinzi izo baca mu munsi, sinzi ibibazo ashobora kuzumva kuri telefone. Sinisobanukiwe umuco yabo n'imigirire yabo n'uburyo bakemura ibibazo byabo. Urabona nkatwe Abanyamurenge dufite uburyo dukemura ibibazo, Abanyarwanda mufite uburyo mukemura ibibazo, Abakenya bafite uburyo bakemura ibibazo bigendanye n'umuco. Bikumva? Niyo mpamvu rero tubaha ibyo dushoboye, hanyuma kugira ngo nabo bashobore kwikorera. So muri urwo rugendo rero rwo gukorayo discipleship, ukwezi gushize ukwezi kwa munani, hari abapasiteri bagraduatinze, byari ibirori byiza cyane. Muri uku kwa mbere dufite abandi 12 abapasiteri bazotangira nabo tubigishe, tubahugure, basubireyo bakomeze umurimo wabo, nabo bigisha abandi. Ariko nyine muri urwo rugendo nibwo nawe wajegamo, waje kuza nyuma urajoyininga. Nagiye gukora ibiganiro ahantu hatandukanye, mvuga ko twahuye already, nawe uri missionary, uri mission minded lady, and I appreciate it. Thank you very much. So wavuze kuri kesi z'abakobwa bashaka ko hakiri batoya, wabonye uribuka wa mwana Olmayana, twatekereje ko atwaje nyina umwana, nyamara ari we nawe umwana. Hari n'izindi, hari n'ahandi henshi twagiye wenda tutajanye, naho twabonye kesi nk'izo, nko kwa Jeremiah. Hari umunsi twagiyeyo turi gukora door to door evangelism, tuja hejuru muri ya misozi. Urabona iriya misozi yo hejuru gutya, reba ku rwaruzi wambutse ukazamuka. Twasanze ingo nyinshi abana batoya nyine bafite abandi bana, hari n'uwo twasanze yarayashatswe. Akageni k'akana. Turagushimiye cyane inshuti wowe wakurikiye iki kiganiro kugeza ku musozo. Ndagira ngo nkubwire ngo ntuzacikwe n'igice cya kabiri, ikiganiro kizakomereza.